Rekord. Evo, lijepu dobro večer vam želim svima. Ko me ne poznaje, moje ime je Balint Varga i večeras u sljedećih nekih 40 minuta ćete imati prilike čuti o ovoj poslovnoj mogućnosti, ovoj mogućnosti investiranja, malo nešto o tehnologiji i sakupio sam nove informacije, tako da sve ono što je važno da nas prođemo. Evo, stavili smo snimati, pa ćemo nakon webinara staviti i na YouTube. Evo, nadam se da već svi poznajete našega osnivača Anatolija Eduardovića Junickog, koji više od 40 godina svoga života posvetio ovom projektu i stvarno je jedan istinski vođa koji vodi ovaj kompletan projekt, a sada mu je glavna zadaća pregovori sa raznim delegacijama koje su posjetile Šardžu, ekotehnološki park, ove i prošle godine, a znamo da je bilo preko 100-120 delegacija i sada se pregovaraju o konkretnim planovima. Mi smo za ovu poslovnu mogućnost čuli 2016. godine, tada je pune 2 godine već ona radila i nije bilo puno ljudi, svega nekih 20.000 investitora, se sjećam, ali od tada je to preraslo registriranih preko 400.000, a koliko mi je poznato oko 200 i nešto tisuća ljudi je investiralo u ovaj program od $15 pa sve do nekoliko miliona, a jedan poduzetnik iz Emirata je uspio čak 11. fazu otkupiti, a to znamo da je bruto $35 miliona i tako smo sa 10. skočili onda u 12. fazu prije nekoliko godina, a sada se nalazimo nadomak 15. faze. Imali smo prije 10 dana jedan webinar sa članovima upravnog odbora, sa top ekspertima i pitao sam, ali nisu mi znali još reći datum. Kaže, Junicki još nije odlučio, on odlučuje i čim se bude znalo, ali ja vjerujem da će ove godine biti svakako ulazak u 15. završnu fazu. Međutim, do tada evo imamo još mogućnosti za kupovinu nešto udjela, pa kao i većina, mi isto još uvijek kupujemo svaki mjesec, nekada više, nekada manje, jer znamo da je ovo jedna veoma ozbiljna investicija i znamo da je jedna dugoročna stvar. Tada kada je Coca-Cola ili IBM ili tako neke velike kompanije, koje nisu baš tako brzo eksplodirali, primjerice Google ili ne znam, da ne nabrajam sad neke još kompanije, da smo znali za takvu mogućnost, da smo znali za Alibabu, jel? Oni su za $1.000 davali 1.000.000 dionica u startu i 9 godina nisu uspjeli izaći van na tržište, ali nakon toga svako ko je uložio i $100 je postao milijunaš, to znamo. I zbog čega? Zato što je to jedan projekt bio koji je raširen i svi su ga koristili. Pa naš projekt je upravo takav i naravno da uvijek ima i negativaca, uvijek ima i pozitivaca, oni koji će ispljuniti, oni koji će hvaliti, ali ja znam da svi oni koji su upoznali ovu tehnologiju, koji su bili u Minsku ili makar u Berlinu na sajmu, a pogotovo ovi koji su sada bili zadnje 3 godine u Dubaji, u Šardži, vidjeli su da se radi o jednoj stvarno velikoj tehnologiji, velikom projektu i sada nam je svima jasno da ono što su govorili tada 2016. 17. 18. govorili su neke datume izlaske na burzu. To su sve bila neka predviđanja ljudi koje smo i mi naravno prenosili i zbog toga sada neki ljudi su malo ogorčeni i imaju nevjericu i tako dalje, ali znam da ima i starijih ljudi
koji su možda i bolesni ili evo kao što je naš Ekrem iz Makedonije, ima 22.000 dionica i on bi to sada prodao za $7, jel? Ja već više od godinu i 2 godine pokušavam s njim objasniti da to baš ne ide tako, ali evo, sad smo udovoljili njegove želje, objavili smo u Facebooku, pa tko voli nek izvoli, za $7 prodaje svoje dionice, pa ako netko želi može kupiti i dogovoriti s njim to. Ja znam da bi mnogi od vas i za $1 prodali rado, i ja sam među njima, i ja bi bio među najsretnijima da kompanija kaže, evo mi sljedeće godine izlazimo na burzu i moći ćete prodavati svoje dionice, pa svakome bi dobro došlo malo predaha, malo odmora, malo da se počastimo, malo da mnogi riješe neke svoje životne financijske probleme, ali vjerujte mi da će to biti i znam sigurno da će svako na kraju biti zadovoljan, jer uvijek kada prođu dani, mjeseci, godine i ne bude onaj cilj ostvaren točno tada kada smo željeli. Ja znam da ima među investitorima oni koji su $250 investirali i oni su to vidjeli kao priliku dobiti $25.000, jer toliko je bila dionica prije 4-5 godina, 25.000. I oni su tu vidjeli način otplate svojih kredita, kupovinu nekog automobila, i to se nije dogodilo i sad su oni ogorčeni. Ali kao što i mi objašnjavamo, tako i nama u Skyworld Community strukturi, da mi trebamo ići dalje. Mi radimo jedan crowdfunding i svako ako želi može i zaraditi sa time. Tako da nikome nije zabranjeno nekome reći što više ljudi dovedemo u ovaj projekt, o nama ovisi da on uspije. Hvala Bogu da imamo Vijetnamce koji vode preko 70, prošli mjesec su prikupili $4 milijuna, 76% od ukupno mog uloženog novca prošli mjesec. I oni to rade sasvim drugačije. Vidjeli ste 1000 ljudi na seminar, motivirani su, zadovoljni su, jel? Znači, to je razlika između njih i oni koji jednostavno uložio je možda 1000, 2, $5.000 ili 150 i on samo čeka. Uvijek je bolje da proširimo i da zatvorimo. Zamislite sada da nas 200.000 kaže, evo, svako od nas će dovesti jednoga sa najmanjim paketom. Isti dan bi se zatvorila 15. faza i bilo bi sve riješeno. Jel? Ali eto, to ne ide tako. Svega 5 do 7% ljudi radi aktivno ovaj posao, a ostali čekaju da se dogodi. Pa eto, molim vas koji čekate da budete strpljiviji, da ovih 7% ljudi odradi posao i za firmu, i za sebe, i za vas. I onda će biti stvar odrađena i bit će svima dobro i odradit će se i ciljani projekt i sve ostalo. Dakle, još za 15. fazu je potrebno skupiti nekoliko milijuna dolara da se završi projekt. U slučaju da dođe neki veliki investitor, što Junicki svakodnevno traga, onda naravno zatvara se 15. faza što se tiče financiranja. Znači 15. faza kao faza, ona će trajati 2 godine dok se ne izgradi brza pruga, da li Abu Dhabi ili u Minsku, to još nije odlučeno. Ovisi samo o investitoru, jer oni su odlučili da 15. fazu znači financira veliki investitor, ali dok se to ne dogodi, dotle mi guramo, držimo projekt. Nešto kompanija zarađuje sa svojim radom, trudom i u Minsku, jel, znamo da su radili one električna vozila, napravili su projekt, tu su zaradili nekoliko milijuna dolara, tako da i oni pomažu. Ima 600 i nešto ljudi zaposlenih, to treba platiti, treba plaćati znači kompletnu izgradnju, ovo što se u Šardži rade, treba certifikacije plaćati. Jedan certifikat što Mađari rade košta gotovo $1 milion. I to je stvarno velika stvar što kompanija radi,
Tako da puno toga se treba ostvariti. Dakle, trebamo biti upoznati. Oni koji samo tako se nekad ubace u našu Facebook grupu i pitaju, oni možda nisu slušali jako dugo webinar ili uopće, jel, ima i takvih koji godinu dana jednom, ali ja i to poštujem, makar jednom godišnje pita šta se događa i to je nekome dovoljno. A ima i oni koji stalno istražuju, gledaju, kao naš Mihajlo uzeo to kao hobi i traga za svim novim informacijama i njega nitko ne plaća. Dakle, evo sad je bio nedavno kod mene pa sam mu platio jedan sok i jednu kavu i to je njegova plaća bila što je dobio. Znači, dobrovoljno radi za dobrobit svakoga. Jel? Naravno, ako dovedemo nove investitore, dobit ćemo bonus, zaradit ćemo nešto i to će kompanija znači platiti. Ja samo molim da se trudite da dobijete sve informacije, da pratite šta se događa. Ima 7-8 web stranica službenih, imamo Facebook grupe, imamo YouTube kanale, imamo ove naše webinare i stvarno i u vašem back office-u na hrvatski se prevodi, 27 jezika je back office preveden. I dobivamo stvarno sve potrebne informacije, samo ih treba pogledati, otvoriti, ponekad pročitati i makar prolistati vijesti. I onda ćemo biti u toku i shvatit ćemo koliko su ove informacije znači bitne. Neko je rekao, pa šta stalno neke delegacije? Pa to je bit, znači da dođe delegacija Ugande ili delegacija Brazila i da vidi tehnologiju i nakon toga se konkretizira. Ja ću vam dati danas neke informacije koje možda neki koji jako prate tako eto. Dakle, da one koji više prate će možda znati ove informacije, ali vjerujem da 90% ne, a upravo zato služe webinari da mi na tim nekim našim sastancima, iako nema uvijek informacije za investitore, nego više za pomoć, za strukturu, ali slušam i Alekseja Suhodejeva, nažalost Maslov Vladimir je otišao u mirovinu, ali bit će neki drugi predavači koji će nam davati isto tako informacije. Bitno je makar jednom mjesečno poslušati jedan webinar, malo pročitati, dajte si sat vremena mjesečno i vidjet ćete da se nalazite u odličnoj kompaniji. Ova kompanija je došla do toga da je certificirala 12 vozila, certificirala je, nisam siguran, 5 ili 6 različitih pruga. Sada Mađari dovršavaju certifikaciju 2 vozila koja su predviđena za, u navodnicima, siromašnije zemlje, točno rečeno za zemlje koje nisu toliko imoćne i kojima nije bitno da bude najskuplja verzija, najudobnija, nego da bude praktična i da bude sasvim dovoljna da pruža brzinu i onu sigurnost i komotnost što ova tehnologija znači pruža. Prošle godine je Junicki najavio 4 ciljana projekta, nisu govorili o kojim su projektima riječ i najavio je da predviđa za ovu godinu potpisivanje još 10-ak. Znači, između 10 i 15 ciljanih projekata možemo imati potpisanih do kraja ove godine. Zarada je od prodanih projekata kada investitor uloži i kada se počne graditi, tada je uvijek 20% neto dobit kompanije se dijeli u dividende. To će biti moguće samo onda ako uđe nekoliko stotina miliona ili koja milijarda da bude dostatno i za izgradnju i da se nešto podijeli investitorima. Ali mi znamo da mnogi projekti je jako važno da oni krenu, da se izgrađuju, jer ako se sad odmah podijeli novac,
onda neće biti dostatan za projekte, tako da vidit ćemo još do kraja godine što će biti. Uglavnom, Anatolij Junicki radi predano, ovaj projekt je njegov čitav život, on je to jako dugo čekao i okupio je jednu jako dobru ekipu sa kojom radi. Naš dio je znači investicija i da završimo investiranje faze. Zato kad neko pita zašto sad nije bila ta faza već, zašto nije ovo, u stvari samom sebi to govori. Jer mi smo ti koji utičemo na završetak faze, a ne kompanija. Kompanija daje sve od sebe, stavlja nam takve akcije koje su bile prije 4 godine da nas motivira da to završimo i to idu na uštrb sebe, jer nije bilo u planu da se prodaju udjeli za 1:90 u završnoj 14. fazi. Sad bi normalna faza trebala biti maksimum 1:30 i to za veće iznose 5-10 tisuća dolara. Tako da i to treba shvatiti i razumjeti. Znači, ako čovjek nešto ne razumije, onda naravno tako reagira. Ako razumije, onda je sve pod kontrolom. Evo, tako da sa nestrpljenjem očekujemo onda i tu završnu 15. fazu. Čekamo investitora koji će financirati, koji će vidjeti sebe u tome, jer znamo da u Emiratima ima itekako velikih investitora koji barataju sa desetinama milijarde i 240 milijuna dolara se može investirati. Ima nekoliko kandidata, pregovara se, naravno to je veliki iznos, ne ide od danas do sutra. I sve u svemu mislim da Junicki jako lijepo napreduje. Evo, o ovome smo pričali da je 20% neto dobiti preko holdinga. U holdinzima su registrirani naši udjeli. Prvi dan kad kompanija izađe na burzu, tada to prestaje biti udio i bit će dionica ili akcija koje će biti, znači, nakon 6 mjeseci moguće i prodati preko brokera na nekoj burzi. Ovo su naši certifikati koje sada još uvijek možemo skupljati i ne znam sada točno koje godine je Coca-Cola krenula, ali da ste znali za Coca-Colu, da sada znate da se možete vratiti unazad, ne znam, 60-70 godina i godinu, dvije prije izlaska na burzu kupiti neke dionice Coca-Cole, to bi bilo stvarno fenomenalno i znali bi da više ni vi ni vaša djeca ne morate nikada u životu raditi, pa čak i unuci. I siguran sam da privatni investitori koji imaju dionice Coca-Cola ih ne prodaju. Znači ni jednu, jer dobivaju dividendu. Ako jednog dana se izgradi za 10 godina, kako Junicki predviđa, 100.000 kilometara, 100-tinjak projekata, onda će to stvarno vrijediti jako, jako puno i dividende od prodanih karata u svijetu, to će milijardi ljudi koristiti, to će jednog dana stvarno puno vrijediti. I ovo je jedinstvena prilika da mali investitori i kompanije radi toga imala problema, tako da jedinstvena prilika da dođemo do toga. Ali naravno svako će sam odlučiti, ovisno o potrebi, ovisno koliko je dionica skupio, će prodavati. A ako vam sad kažem da ćete i vi još na burzi kupovati za $1 ili $1.20, sad ćete me ismijati, a vidjet ćemo za 2-3 godine ili kad već bude kompanija na burzi, može biti prije ili kasnije, i kada će kompanija najaviti da ne znam 5 novih projekata, pa cijena krene onako prema gore, onda ćete ih kupovati. To se događa ista stvar kao sa kriptovalutama. Prognozirali su Bitcoinu na $700 da je to maksimum, pa onda dosegnio 1000, pa su svi prodavali masovno po 10-20 tisuća Bitcoina jer je to previše otišlo, pa onda je palo malo, evo onda su
oni bili sretni, a onda kad je krenulo pa otišlo na 60.000, onda su plakali. Tako da svašta se može dogoditi, a vrijeme će pokazati, to je jedina istina. Unitski je u Engleskoj jedna neovisna kompanija, već 2013. godina je napravila jedan izračun i njegovo intelektualno vlasništvo na ovu tehnologiju je tada bilo procijenjeno na 400 milijardi dolara i to je stavljeno u temeljni kapital kompanije, tako da ne počinjemo baš iz nule, jer to je sve stavljeno, onda ovi projekti, ovih 60-ak zgrada, dva ekotehnoparka i sve ono što se sada razvija, to sve povećava i plus što bude od prodanih ovih projekata, cijena, to će naravno realno povećavati vrijednost kompanije. Ako netko putuje u Emirate, u Dubaju imamo u Sabah Toweru jedan ured i tamo se možete najaviti i tamo će vas primiti ako želite razgovarati. No međutim u Šardži ćete moći se i provozati sa ovim vozilima. U Turskoj će biti jedna nagradna igra, odnosno tamo će organizirati jedno putovanje za sve one koji ostvare zlatne pobjednike u ovoj fazi. Imamo taj jedan program, jednu akciju, a sada je Face of the Future produžen do 31.8. tako da do kraja mjeseca još uvijek možete kupiti na rate $500 na 10 mjeseci ili jednokratni iznos uplate $5.000 i 1:90, znači 450.000 udjela dobivate. Kažem, to je iz najranijih faza, tamo negdje prije barem 4 godine je normalno bilo kupiti po takvom diskontu. To je taj Join 24 Plus koji traje do 14.9. Tu ako uvedete 2 osobe i oni kupe udjele, onda dobivate dodatno nagrade. Imate sve u back office-u da se ne zadržavamo sada na tome. Ako niste znali da stručnjaci, inženjeri su bili u Ruandi, znamo da je da je delegacija Ruande bila nekoliko puta, čak i sa veleposlanicom u Šardži, dogovarali su projekte i neko je rekao, a šta, kakva Ruanda, neka afrička zemlja, poslala delegacije, neku babu tamo i šta će sad oni. Pa evo, izrodilo se da su dogovorili jedan ciljani projekt koji će od aerodroma do centra grada voditi. To će trajati negdje 11,5 minuta. Ruta će biti oko 20 km. 1000 ljudi po satu će moći prevesti, a 106 km na sat će biti prosječna brzina kretanja. To je stvarno super. Znači 120, 130 će dosezati ili čak i 150 maksimalna brzina. U početku sigurno ne, ali zamislite se sada, nisam bio u Ruandi u tom glavnom gradu, Kigali, ali mogu zamisliti da su tamo na toj cesti i automobili i kamioni i motori, biciklisti, kokoške, patke, guske, ovce, koze, sve živo i mogu misliti koliko traje tih 20 km, možda i 2 sata. Jel? A ovo je jako važno jer za razvijanje jednog grada, svi gradovi gdje smo razgovarali, pa i Skopje i Zagreb, su razgovarali o aerodromu. Evo sada isto, to ću kasnije reći, u Dubaju isto, znači sve se vrti oko centra, oko aerodroma, jer tu je najveća frekvencija ljudi. I sada oni zovu kapsule, ova vozila, evo 6 do 8 ljudi, 20 godina je vijek trajanja i
65 decibela, znači izuzetno su tihi, tako da veoma je zanimljivo. Naravno, bit će tu i Unicar, koji isto može 6 osoba prevoziti. Oni su im predstavili znači 2 opcije, jednu skuplju, jednu jeftiniju, i oni će se odlučiti. A možda će biti i jedni i drugi, to je znači vozite se u prvoj klasi i u drugoj klasi. Tako da će biti po mogućnosti znači i birati, jer u Emiratima naravno će ići tako. Onda, evo, Mađari pripremaju ovo vozilo, odnosno završeno je. To je vozilo koje nije izgledom za naše europske prilike toliko lijepo. Ovdje na ovom možda drugom vozilu se može vidjeti. To je kao neki čudni tramvaj, ali može prevoziti 15-20 putnika, povezivat će se kapacitet znači do 40 putnika, ali za jednu afričku zemlju je to dostupno. Znači, možda projekt neće biti 350 miliona, nego će biti 250 miliona, a $100 miliona uštediti, a riješiti problem prometnih gužvi je stvarno jedna odlična prilika za jednu takvu zemlju. Evo, tako da Unitski prilagođava tržištu. Znači, ako u nekoj zemlji je hladno, onda ima pojačano grijanje. Ako je negdje toplo, onda znamo da u Emiratima imaju jednu takozvanu mikroklimu, jedan kompleks koji 20 godina ne treba servisirati, a sa plus 55 temperaturu snizuje i ima senzore u kabini i snizuje na 20-22 stupnjeva. Vlagu zraka prilagođava. Znači, stvarno jedan fantastičan sistem koji nije do sada korišten u vozilima i oni su to sami razvili. Sami su razvili akumulator koji sa jednim punjenjem 24 sata može funkcionirati. Zatim, ako je netko gledao The National, objavio jedan članak o testiranju teretnih modela strunskoga transporta u Šardži i sada će započeti testiranje u Šardži u 12. mjesecu ove godine i u 1. mjesecu iduće godine. Trasa koja je 2,4 km moći će ubrzati normalno do 120 km na sat, a evo jedan od ciljanih projekata, dvokolosječna teretna ruta od luke na otoku Tinkanu u Nigeriji. Znamo da je Nigerija druga najjača zemlja po investiranju u ovaj naš projekt. Znači, od grada Lagosa i staza će biti 20 km, košta će oko $280 milijuna. Znači, $14 po kilometru sa kompletnom infrastrukturom i vozilima. Dakle, to nije samo tramvajska pruga, nego tu su i restorani, tu je i servisni centar, tu je opskrbni centar, tu su oni popratni, ne znam, kafići, restorani i tako sve dalje. To je startna cijena malo skuplja, 14, ali se dogovara da već sljedeća, druga, treća ide na niže, jer naravno kako se povećava kapacitet proizvodnje, tako se dolazi do niže cijene. A druga ruta mogla bi povezati luku Džebel, nemojte čitati kako piše, luka Džebel, ali u Ujedinjenim Emiratima sa međunarodnom zračnom lukom Al Maktoum, to je ta glavna u Dubaju, i trasa će biti 18,5 km i omogućit će isporuku kontejnera za 15 minuta. Znači, ne moraju silne kamione, jer to je jedina bila mogućnost u Dubaju, nema željezničkog teretnog prometa u Emiratima, to ne postoji. I ovo će biti fantastično na svakih 50 metara i to je stvarno super. Tako da ti troškovi izgradnja će biti oko $15 milijuna po kilometru, ali kasnije će se to smanjivati. Onda u Šardži se gradi kontejnersko skladište za parkiranje i popravak teretnog prometa.
onda strukturna sidra raspoređena su na svaki 50 metara, a vozila putuju na 15, ja sam imao informaciju 16, ali nije bitno. Tako da ni oni najveći autobusi, kamioni ne mogu znači dodirnuti ta vozila. Jer Mihajlo mi je baš pričao da kad je bio, on je procijenio visine oko 20 metara, a to je to. Znači visina ovih stupova je 20, a kad se stavi vozilo i ono visi, znači 15 metara je donji dio vozila i to je sasvim dovoljno za sigurnost, a opet nije previsoko jer što je višlje to poskupljuje znači cijenu izgradnje jer više materijala, čvršće, stupovi moraju biti bliže i tako. Ako ste pratili ovih dana, Junicki je objavljivao i govorio o tome, a i na nekim YouTube videima se moglo vidjeti da ovih dana izvlače te čelične sajle, a glavni stupni nosači, ne znam, po 100 tona imaju, znači drže te stupne nosače. I tu je u stvari teret, a ne na ovim malim stupovima koje inače sa klasičnom proizvodnjom bi se tako radilo. Jel? Znači to je ta razlika. Onda testni centri koji u Bjelorusiji već rade, to se testira i znamo da sada ova vozila sva dopremaju u ekocentar u Šardžu. Tamo će se još jednom testirati na tropske uvjete i oni su spremni znači za masovnu proizvodnju i izgradnju i pokretanje tih ciljanih projekta. Evo tako, sada smo saznali, znamo da onaj projekt u Vijetnamu i javio mi jedan suradnik da je njegova kćer bila sada u Egiptu, to je prekjučer, čini mi se, mi je javio, i tamo su Egipćani predstavili Junicki string tehnologiju, evo, otkriveno je, ne može se to sakriti, znači imamo jedan ciljani projekt u Egiptu i nisam imao vremena malo proučiti to, ali evo samo da vam spomenem. Hoću reći da sve ono što mi tražimo informacije, sve ćemo dobiti, samo ne odmah kada bi mi to željeli, nego sa malim zakašnjenjem. Ali je to važno jer Junicki je u Indiji, Indoneziji imao fantastične projekte. Sjećam se ona 3 projekta u Indiji, govorio sam na svojim predavanjima, već su bili 900 i nešto milijuna dolara, znači skoro milijardu, i potpisali su taj projekt. Vjerujte, Junicki je bio tada izuzetno uzbuđen, to mu je bio prvi potpis i na kraju je propao jer se sve dalo van u medije, mediji su napali, negativci, i jednostavno prekinut je taj projekt. Ja vjerujem da će se Indijci, a i slali su već nove delegacije, opametiti kad vide da u Emiratima, Nigeriji, Ugandi, Egiptu se počne, Omanu isto, graditi, onda će sigurno željeti i oni naručiti. Evo, treba biti prvi, treba biti pionir, a oni će najbolje proći, jer Emirati znamo da su bogata zemlja, žele razvijati 2 stvari, to je ekonomiju, znači biznis dovlače, na sve moguće načine motiviraju i sa poreznim olakšicama, zašto toliko firmi otvara u Dubaju, a isto tako im je važan turizam, jer sve je tamo, znači, za turiste napravljeno da se dobro osjećaju i da ponovo dođu. Ja sam jednom bio, pa opet želim otići vidjeti jer i povesti nove ljude. Pa evo, ako bude sve u redu, onda u sredinom 5. mjeseca možemo otići u Abu Dhabi, tamo će Junicki predstaviti svoje proizvode i usluge i ne bi bilo loše da se organiziramo pa da odemo, a naravno tamo možemo i u Dubaj isto tako. Ovo je isto super jer sada najtalentiranije mlade ljude dovode. To je jedan fond CARN koji
talentirane mladeži u Arapskim Emiratima, to će biti budući ministri, ministrice, budući važni čelnici raznih velikih kompanija. Dakle, oni sada već to pripremaju i više od 30 mladih ljudi je posjetilo Šardžu i vidite na njihovim izrazima lica da su oni jako zadovoljni. Mislim da je supruga od šejka radi sa tim mladim ljudima, odnosno ona je organizator i stvarno smo tamo dobrodošli i na najvišoj državnoj razini se pregovara i to je jako, jako važno. Dakle, na to trebamo biti ponosni. Kompanija je dobila sve certifikate, to je isto važno, imamo TÜV certifikat za kvalitetu, više od 50, sada je to već stara informacija, međunarodnih patenata, 36 zgrada različite namjene, serijska proizvodnja koja se može preseliti za 2-3 mjeseca, za 4 mjeseca se kompletno opremi i bilo u kojem dijelu svijeta. Sada je proizvodnja u Bjelorusiji, kasnije će biti u Šardži ili u Abu Dhabiju, imamo već tamo neke naznake, jer tada kad se radi veća serija, onda naravno pojeftinjuje se, jer kad se u Bjelorusiji proizvede pa transportira, onda izađe maltene ista cijena, onda je bolje tamo i proizvesti. Kompanija ima jako lijepe modele vozila, mi smo sjedili i vozili se u mnogima, 3 puta smo bili u Marini Gorka, nekoliko puta u Berlinu, gdje su na stotine tisuće ljudi mogli vidjeti. Ovo vozilo još nismo vidjeli uživo, ekspresni model sa 2 tijela, on će isto juriti 500 km/h i čekamo ovaj sa 22, odnosno 25 osoba sa prtljažnikom i kupaonicom. Jel? Tako da, i naravno Uniflash, bez obzira na ovaj Uniflash i bez obzira na 15. fazu, kompanija izlazi znači na tržišta sa teretnim programom, sa putničkim za grad i međugradski, a ovo će doći onako što bi rekli pride. Ako to još dođe, to će samo povećati kompletnu vrijednost kompanije. Ali za ovo treba još 2 godine izgraditi stazu, makar neki 30-40 km da bi se testirao i certificirao. Unitski predviđa 2 godine za to i ako bude 2-2,5 godine, ali najčešće on kad nešto predviđa, onda to obično i bude tako. Žao nam je što zbog političkih i ratnih razloga ne možemo putovati u Minsk, nekako nam je to svake godine, 3 puta smo bili za redom, postao jedan izlet. Nije bilo tako skupo, za svega 600-700 eura smo bili 5 dana, avionska karta i stvarno je bilo lijepo razgledati sve to, slikati, snimiti i provozati se sa ovim vozilima. Iz naše regije u ta 2 navrata je bilo negdje 40, bez Mađarske 40 i nešto, skoro 50 ljudi. Znači od Makedonije do Slovenije bili smo i stvarno je super bilo to sve posjetiti. Evo sada imamo znači 2, Ekotehnopark Marina Gorka Bjelorusija, a Šardža certifikacijski centar. Mogu reći samo ovako da je Ekotehnopark više ovako za razvoj tehnologije i certifikaciju, a Šardža je više za marketing. Dakle, tu se sad radi finalni proizvodi, finalno prikazivanje kompletno svim delegacijama od kraljeva do ministara prometa. Bilo je, ne znam, 50-60 gradonačelnika, najviše iz Brazila, južnoafričkih zemalja, odnosno iz Južne Amerike i iz Afrike i najviše, ali naravno bili su iz Australije, Indije, Indonezije, Pakistana, tako da svi su oni vidjeli ovu tehnologiju i kao što sam rekao na početku, Unitski je taj koji sada radi pregovore i dogovara.
Sada će se na ispitnoj trasi broj 4, znači tu se sada razvlače ove strune, ne znam jesam u ovu zadnju prezentaciju stavio, a jesam, da. Evo tu su, dakle, ovo je već bilo 22. Evo prije mjesec dana, točno danas, kada su dizali te kablove, onda su ih spajali, naravno juli, srpanj, to je mjesec kada temperature dosežu i 50 pa nekada i više stupnjeva i noću se onda tamo više radi. Ja sam bio u 3. mjesecu i onda su noću više radili jer je ugodnije. Nije 30, nego 20 stupnjeva, reflektori, dizalice i sve se radi. Ovdje ću vam samo još pokazati ono što smo imali prilike gledati u teoriji, sada se to izvodi u praksu. Evo to je znači ta zgrada, to je ujedno i stanica i za teretni i za putnički promet, a ovdje možemo vidjeti da različite konstrukcije, znači ide čelične sajle od 150 do 250 komada i unutra ide taj fil, to je u stvari, mi to fil kažemo za ove torte kad stavljamo onaj fil, a u stvari je to jedna specijalna betonska masa, to je recept Junickoga, recept odlične torte, koja se ispunjava da ne bude šuplje i na kraju onda dolazi ona čelična glava gore i na taj način on ima, ta vozila su izuzetno tiha. Znači vi kada slušate vlak, ja se nalazim nekih 6-7 km od pruge, ali kada poslije kiše padne onako mrak i tiho je, onda izuzetno čujem vlakove što prolaze. A ovo je jako tiho i čak i ona sajla što zovemo isto ima unutra, znači tu betonsku smjesu i na taj način znači daju jednu usklađenost i vrlo tihi bez šumova kretanje. Praktički se čuje samo zvuk elektromotora, a znate električni automobili koliko su tihi i lagano zujanje dok se vozite sa Unicarom, na primjer kad smo se vozili, ništa nismo čuli. Sa Unibusom se malo čulo onako zujanje. A ovo isto to omogućuje, znači, jedan takav tihi rad. A to je jako važno da ljudi se ugodno osjećaju u vozilima i da uživaju, znači, u vožnji razgledavajući. Evo, poslovni ljudi iz Egipta, znamo da su oni već, koliko ja znam, 3 puta bili i znači urodilo je plodom. Eto, ja ću se potruditi izvaditi te informacije. To jesu neslužbene informacije, ali evo ponekad ubacimo i neke neslužbene informacije da bude zanimljivije, da ipak dobijemo nešto. Inače, u Šardži je 30 metara u dubini isto pjesak kao i na površini. To je pjesak koji je okrugao, evo ja imam tu pola litre, donio sam žuti pjesak koji nije pogodan za građenje i tu je jako teško graditi takve konstrukcije i to je bio isto jedan izazov, ali evo od 2018. od 3. mjeseca kad su bili temelji, tada nije bilo puno toga za slikati, već za 2-3 godine su izgradili i voze se, znači, ova vozila. I naravno sve delegacije koje su spremne doći i vidjeti ovu tehnologiju mogu se provozati sa vozilima. Znamo da radi umjetna inteligencija, blockchain tehnologija, ovdje nema vozača, niti će biti vozača, sve ide pomoću električne energije i razmatraju se projekti i sa napajanjem sa sunčanim elektranama i sa vjetroelektranama koje će opskrbljivati kompletan sustav električnom energijom koje kasnije, ako je iz obnovljivih izvora, onda je postaje i besplatna. Što se tiče teretnog transporta, do 15 tona je već dobiveno sve, znači sve licence,
a sada rade na 35 tona i evo sad ste čuli za neke projekte koje će se uskoro i graditi. Znamo za jedan projekt da treba između 2 i 3 godine, znači studija isplativosti, projektiranje, razvoj, onda se može krenuti u nabavku materijala, pa priprema, pa građenje i onda se razvlače žice, testira se 2 do 4 mjeseca i onda se dobiva dozvola, uporabna dozvola i onda kreće. Ja vjerujem da ćemo vrlo brzo se i provozati. Sada ako idemo u 5. mjesecu ne, ali sljedeći put kad idemo u Emirate ćemo se sigurno i voziti. Evo kao što je šejk Šardže podržao ovaj projekt i šejk Dubaija, Mohamed bin Rashid, tako i Dalaj Lama u Indiji, tako može i funkcionirati, znači sve to. Evo vidim da sam malo i vrijeme prekardašio, ali mislim da je bilo važno da dobijete ove informacije, da vidite da kompanija napreduje nekome sitnim koracima. Po meni je to zadovoljavajuće i mislim da ćemo uskoro, evo, ulice Dubaija, Abu Dabija, pa i Egipta, Omana vidjeti, a kasnije onda i Europa isto tako da nam ukrase malo i gradove i poveže znači gradski promet. Evo toliko od mene, hvala vam lijepo, želim vam i dalje ugodnu večer i sa nekima od vas se i viđamo, tako da idemo dalje, idemo napraviti još jedan korak da i mi pomognemo ovoj kompaniji da zajedno postignemo uspjeh. Hvala lijepo i doviđenja i do slušanja nekom drugom prilikom.